Dobro došli, dragi prijatelji, došli, drage prijateljice, došli svi ljudi dobre volje. Ja sam Željko, isto sam tako dobre volje. A vi gledate YouTube kanal Moja Brijačnica. To jest prvi kanal o klasičnom i tradicionalnom brijanju na ovim prostorima. Utorak mi nije bilo, naime bio mi je rođendan, neću reći koji, prestar sam. I jednostavno mi se nije ništa radilo. Ono sam se posvetio sebi, svojim mislima, jednostavno, to je to. Ali zato idemo danas dalje. A idemo dalje sa čime? Sa praso, zeleni, mentol, fini, i tako to. Četka, isto klasika, magarac 24 mm, godinama je već u upotrebi, izgleda kao nova. Jedno je mogao očistiti ovu sapunicu, ali mi se ne da. Aparat, klasika, Edwin Jagger D89 i u njemu je voškot, žilet, preobrijanje. A završit ću isto sa klasikom, isto je zeleno, Pino Silvestre. Fino, jel tako? Tako je. Ajmo napraviti jednu. A dok radim pjenu, vi se možete pretplatiti, pritisniti zvonce, lajkajte, komentirajte, šerajte, zapratite me na Instagramu i tako to. Ako želite pomoći ovom kanalu, možete to napraviti putem Paypala ili Patreona, linkovi su u opisu. I eto, kad sam izbiflao to što sam morao, da vam kažem što je bilo u Makarskoj u prošlo vrijeme. Da, mi Makarani se brinemo o svom gradu, i pogotovo pred sezonu, mora sve biti spremno za ljeto, pa se dao čišćenje i grada, ali i mora. Tako da su vatrogasci, Pomorski športski ribolovni klub, društvo Arbun i još neki očistili podmorje u gradskoj luci, iznijeli su 10 tona otpada što je bilo u moru, znači u Makarskoj more čisto očišćeno, a i malo je operan grad i tako to. Trudimo se. A u susjednoj Baškoj Vodi, bliskoj dragoj općini, održan je sajam Okusi Hrvatsku, koji je u principu sajam OPG-ova, to jest obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ili ti ga samostalnih poljoprivrednika. Lijepo. Mi volimo predstaviti ono što znamo proizvoditi. Možete vidjeti da je bilo dosta slasno i masno. Guštije, guštije. Inače, to je bilo u Baškoj Vodi, susjedam 10 km od Makarske, 10-15.
I Makarska je radila takve sajmove, ne znam zašto ih nema. Ovo je bilo brzo. I ugodno. Ovo je znači prilično fina kombinacija. I lijepo paše na ovo vrijeme vruće. Danas je nešto malo hladnije, mislim toplo još uvijek, ali nije vrijeme ono da ispaliti, da je prevruće. Ovo je ono vruće, ovo je ljeto. A i bilo je normalno da je ljeto, jer je ljeto. Tako da evo. Samo sam se 2 puta danas oznojio. Ali da je vruće, vidim po pasu. Cijeli dan gleda di će leći. Najčešće između pragova, između ovih vrata, kako mi je sve otvoreno, to je nekako najhladnije. Samo trenutak. Morao sam zatvoriti vrata gušice zato što u hodniku se daje neko neodgojeno dite. Ali, evo, došli smo do kraja. Vidjeli smo sva moguća videa. Pardon, jesam stoka. Da vidimo. Dobro je obrijano, ja zadovoljan. Ljudi moji. Što jeste malo hladnije, ali još uvijek je vruće. Šta ćete pregovarati cijelo ljeto kako je vruće? Znači pregovarati cijelu zimu kako je hladno. A idemo sada malo na morski ugođaj, na jedan bor, pino, to je pino Silvestre. Pa dobro. Ne mogu reći da je ovo loše brijanje, šta više dobro brijanje, ali svako brijanje je dobro, je tako? Slažete se sa mnom. Ništa, ljudi moji. Vjerujem da ste se pretplatili do sada. Vidimo se u utorak. I naravno, uživajte u grijanju.